mwiza nshuti bakunze mwese muteze amatwi ibiganiro bya Kebe 250 TV. Ni umwanya makuru mu kinyarwanda, amakuru yacu agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Amakuru mwatowe kandi mugiye kugezwaho na Ngirenzo wa Kebe, aho dukurikira kuri YouTube channel Kebe 250 TV no kuri application yacu ya Facebook, no kuri page yacu ya Facebook ni Renzo wa Kebe, dukurikira no kuri TikTok @Kebe 250 TV. Dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibanda. U Rwanda na Simerwa PLC byasinye amasezerano azafasha kubaka uruganda rwa miliyoni 270 z'amafaranga y'u Rwanda i Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. U Rwanda rwashyize umukono ku masezerano y'imyaka 15 na Simerwa PLC atanga uruhushya rwo gucukura Industrial Quality License Agreement azafasha mu gutunganya iby'ibanze bikoreshwa mu gukora sima bizwi nka clinker ubusanzwe ituruka mu mahanga. Turaza kubabwira ko muri aya makuru ko perezida wa Kenya William Samuel Ruto yakiriye intumwa yihariye ya perezida Paul Kagame. Mu makuru andi turaza kubagaruka nuko Ambasaderi Christophe Bazivamo yatanze impapuro zimwemerera guhagararira u Rwanda muri Niger. Mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba, inka zisaga 200,000 zatangiye gukingirwa indwara y'uburenge ndetse n'igifu. Turaza kuvuga muri aya makuru ko General Muganga yitabiriye inama ya AISF muri Mogadishu muri Somalia, ndetse tuvuga ko mu Rwanda kandi nanone u Rwanda na Sudani byemeranyije kwagura ubufatanye mu nzego zitandukanye. Yandi turaza kugaruka nuko byashize hari ibikorwa byagiye bitambuka, ndetse mu makuru y'imikino nuko muri tennis u Rwanda rwatsinzwe na Togo mu gihe muri Bill Jacking Cup 2025. Turaza ko yarambura neza no makuru mu kanya gatoya cyane. Reka tubanze dufata akaruhuko, tubafite n'amakuru y'imikino ndetse n'imyidagaduro. Mujye kure amakuru ushobora kurikira kuri YouTube channel Kebe 250 TV no kuri TikTok @Kebe 250 TV. Ushobora kandi no gutanga ibitekerezo wandika ubutumwa bugufi ukabwiriza kuri 0788433951 cyangwa ukadahamagara kuri 0733236344. Reka dufate akaruhuko gato tube kaze mu makuru ku buryo burambuye tugiye guhera kuyavuga hano mu Rwanda, aho u Rwanda na Simerwa PLC basinye amasezerano azafasha kubaka uruganda rwa miliyoni 270 z'amafaranga y'u Rwanda mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. U Rwanda rwashyize umukono ku masezerano y'imyaka 15 na Simerwa PLC atanga uruhushya rwo gucukura Industrial Quality License Agreement azafasha mu gutunganya iby'ibanze bikoreshwa mu gukora sima bizwi nka clinker ubusanzwe ituruka mu mahanga. Muri aya masezerano yasinywe ku wa 17 z'ukwezi kwa Nyakanga 2025, u Rwanda rwahagarariwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB n'ikigo gishinzwe mine gas na peteroli RMB. N'amasezerano yemerera Simerwa PLC gushora imari ingana na miliyoni 190 z'amadolari arenga miliyari 476 z'amafaranga y'u Rwanda cyo kubaka uruganda rwa clinker mu karere ka Musanze. Itangazo RDB yanyujije kuri X ryakomeje rigira riti n'uruganda ruzafasha mu kugabanya sima yatumizwaga mu mahanga, rufashe mu gutunganya imirimo ndetse rufashe muri gahunda y'u Rwanda yo guteza imbere ibikorwa remezo binyuze mu bucukuzi bw'ibanze butangiza. Ibijyanye no gucukura clinker ku wa 28 Werurwe 2025 byagarutsweho na Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente mu kiganiro yagejeje ku nteko ishinga amategeko imitwe yombi. Yagarukaga kandi ku bikorwa bya guverinoma bijyanye no kongera umusaruro w'inganda n'ibyoherezwa mu mahanga hagamijwe iterambere rirambye ry'ubukungu. Yavuze kandi ko guverinoma y'u Rwanda yifuza ko inganda zose ziri mu gihugu zikoresha ubushobozi bwazo bwose kuko inyinshi ubu ngubu zikoresha ubushobozi buke cyane. Yavuze kandi ko hari ikigega kigiye gushyirwaho kizashyirwamo miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda azashyigikira ibikorwa bigamije guteza imbere ibikomoka kuri peteroli, ibikomoka mu nganda byoherezwa mu mahanga no guteza imbere ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Aho yagize ati, inganda zikora sima zizafashwa kubona clinker n'iby'ibanze bikoreshwa mu gukora sima, ubundi twari dusanzwe tubitumiza tubikura hanze. U Rwanda rero rwamaze gukora ubushakashatsi tubona ko iyo clinker dushobora kuyikorera mu Rwanda mu Majyaruguru, aho twabonye ishobora kuva igasha
izo nganda zacu ishobora gufasha izo nganda zacu zikora sima bikaba bizakorerwa mu karere ka Musanze. Dr Ngirente yavuze ko kandi bizafasha kuzigama arenga miliyoni enye n'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda asohoka buri kwezi yo kugura Clinker mu bihugu by'ibituranyi. Yavuze kandi ko ibijyanye no gutunganya ibyuma ahazafashwa inganda zisanzwe zikora ibyuma hamwe n'ururi kubakwa i Musanze ruzafasha izisanzwe kubona ibikoresho by'ibanze bikenewe. Reka dukomeze n'andi makuru twabateguriye ari kuvuga hano mu Rwanda aho Perezida wa Kenya William Samuel Ruto yakiriye intumwa y'u Rwanda, intumwa yihariye ya Perezida Paul Kagame. Ni ibyabaye kuri uyu yakiriye intumwa idasanzwe y'umukuru w'igihugu Paul Kagame. Umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane n'akarere General Retired James Kabarebe woherejwe na Perezida Paul Kagame nk'intumwa yihariye yakiriwe na Perezida wa Kenya William Ruto mu biro bye i Nairobi. Kuri uyu wa kane kandi tariki ya 17 Nyakanga 2025 nibwo Perezida Ruto yakiriye General Retired Kabarebe bari kumwe na Ambasaderi w'u Rwanda muri Kenya Ernest Rwamucyo. Baganiriye kandi ku mubano w'u Rwanda na Kenya, ibibazo birebera akarere n'umutekano ibihugu byombi bihuriyeho mu kongerera imbaraga ubutwererane mu mahoro, umutekano, ubucuruzi no kwihuza kw'akarere. Mu itangazo ryagaragariye ku rubuga rwa X ku kirugo cy'igihugu gishinzwe itangazamakuru RBA, avuga ko umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane w'akarere General Retired James Kabarebe woherejwe na Perezida Kagame nk'intumwa yihariye yakiriwe na Perezida wa Kenya William Ruto mu biro bye i Nairobi, aho baganiriye nyine ku bibazo bijyanye n'umutekano w'igihugu, umutekano wo mu karere cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane ku bibazo bimaze iminsi bivuga. Mu butumwa yanyujije ku rukuta rwa X, Perezida Ruto yagize ati Kenya n'u Rwanda bikomeje kuba abafatanyabikorwa bahamye mu guteza imbere umutekano n'iterambere muri Afurika y'Iburasirazuba. U Rwanda na Kenya kandi bisanzwe bifitanye umubano n'ubutwererane bishingiye kuri diplomasi n'ubucuruzi. Kuri Kenya kuko Kenya ari kimwe mu bihugu u Rwanda rwoherezamo ibicuruzwa bitandukanye, ndetse hari n'abanyarwanda benshi bakorera ubucuruzi bwabo muri Kenya, ari nako bimeze ku Banyakenya. Ishoramari ry'Abanyakenya kandi rigaragara muri serivisi zitandukanye zirimo uburezi, ubuvuzi, amabanki n'ibindi byinshi. Muri Mata 2023 Perezida Ruto yagiriye uruzinduko rw'akazi mu Rwanda, hasinywa amasezerano ari mu ngeri zirimo ubufatanye mu bijyanye n'amagororero, ajyanye n'amahugurwa mu bya diplomasi, ajyanye n'ikoranabuhanga, ajyanye n'ubuzima, ajyanye n'urubyiruko ndetse n'ayo guteza imbere amakoperative. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye akirwa hano mu Rwanda, nuko hari byinshi bivuga hano mu Rwanda tujye kugarukaho mu kanya gato cyane kari imbere, tubanze dufata akaruhuko. Reka dukomeze n'andi makuru twabateguriye ari kuvuga hano mu Rwanda, nuko Ambasaderi Bazivamo yatanze impapuro zimwemerera guhagararira u Rwanda muri Niger. Ambasaderi Christophe Bazivamo yashyikirije Perezida wa Niger General Abdurrahman Tiani impapuro zimwemerera guhagararira u Rwanda muri icyo gihugu. Ni igikorwa cyabaye kuri uyu wa 15 Nyakanga 2025 mu biro by'umukuru w'igihugu wa Niger biherereye i Niamey. Ambasaderi Bazivamo na Perezida General Abdurrahman baganiriye ku kwagura umubano mwiza usanzwe hagati y'u Rwanda na Niger. Reka dukomeze n'amakuru yacu twerekeza mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba, aho inka zisaga 2,000 zatangiye gukingirwa uburenge n'igifuruto. Inka zisaga 2,000 zo mu karere ka Nyagatare zatangiye gukingirwa indwara y'igifuruto n'iy'uburenge mu rwego rwo guhangana n'indwara z'ibyorezo zikunze kwibasira amatungo by'umwihariko muri ibi bihe by'impeshyi. Ni igikorwa aborozi bavuga ko bakiriye neza cyane kuko kigamije kurinda no kurengera amatungo yabo. Ni igikorwa kandi kirimo gukorerwa mu mirenge yose y'akarere ka Nyagatare, aho hakingirwa inka zifite kuva ku mezi 6 kuzamura kandi bigakorwa ku buntu. Mugiraneza Elisa, umworozi wororera mu kagari ka Gitengure mu murenge wa Tabagwe, avuga ko iyi nkingo nk'izi ngizi zirinda inka kurwaragurika.
Indwara y'igifuruto ni imwe mu zikunze kwibasira inka zo muri aka gace, aho inka yafashwe irangwa no guhinda umuriro, gucika intege, kuzana urukonda ndetse n'urutubyimba ku ruhu ndetse n'ibindi bimenyetso bituma itabasha kurya no kunywa bikayiviramo gupfa byihuse. Iyi ndwara kandi akenshi ikwirakwizwa n'amasazi, ari nayo mpamvu yandura vuba cyane. Ni mu gihe kandi indwara y'uburenge nayo ikunze kugaragara muri aka karere, imirenge imwe n'imwe igashyirwa mu kato. Impuguke mu by'ubworozi Dr Kabangira Gahigana Justus avuga ko gukingira izi ndwara ari ngombwa kuko kugira ngo amatungo ashobore kugira ubudahangarwa. Ibikorwa byo gukingira izi ndwara igifuruto n'uburenge bizamara amezi 2, bikaba birimo gukorwa ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB na kampani yitwa Africa Agrivet Services. Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Matsiko Gonzage asaba aborozi ubufatanye borohereza abavuzi b'amatungo bari muri iki gikorwa kugira ngo kigende neza. Mu karere ka Nyagatare bahabarurwa inka zisaga 230, bikagira akarere ka mbere gafite inka nyinshi mu Rwanda. Urukingo rw'indwara y'igifuruto ruri guhabwa inka zose muri rusange, mu gihe urw'uburenge by'umwihariko urwo rurimo guhabwa inka z'aborozi bo mu mirenge ikora ku mipaka ihuza akarere n'ibihugu birimo Uganda na Tanzania. Reka dukomeze n'amakuru yacu twabateguriye tugana ku musozo w'ayavugwa hano mu Rwanda, aho General Muganga yitabiriye inama ya EASF i Mogadishu. Ni inkuru dusoma ku rubuga rba.co.rw. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga ari kumwe na CP George Rumanzi waruhagarariye ubuyobozi bwa polisi y'igihugu bitabiriye inama ya 34 y'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zihora ziteguye gutabara aho rukomeye EASF iri kubera i Mogadishu muri Somalia hagati ya tariki 17 na 19 Nyakanga 2025. Iyi nama yitabiriwe kandi n'abagaba b'ingabo n'izindi nzego z'umutekano zituruka mu bihugu binyamuryango bya EASF, aho bari kwigira hamwe politiki n'uburyo bwafasha mu kugira amahoro n'umutekano mu karere. Ibihugu 9 birimo Burundi, Comoros, Djibouti, Ethiopia, Kenya, u Rwanda, Somalia, Sudani, Uganda nibyo byitabiriye iyi nama. EASF ni umuryango ugizwe n'ibihugu 10 aribyo Burundi, Comoros, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Seychelles, Somalia, Sudani na Uganda. Ni umwe mu miryango ihuza ingabo z'uturere tw'umugabane wa Afurika ziteguye gutabara aho rukomeye. EASF nk'umuryango uhuriza hamwe abasirikare, abapolisi n'abasivili biyemeje guharanira amahoro n'umutekano ku mugabane. Izo ngabo zihora ziteguye guhabwa ubutumwa bwo kugarura amahoro aho ariho hose ku mugabane wa Afurika, by'umwihariko mu turere ziherereyemo. Reka tugane ku musozi w'amakuru ari kuvuga hano mu Rwanda, dusoreze ku nkuru ivuga ko u Rwanda na Sudani byemeranyije kwagura ubufatanye mu nzego zitandukanye. Ni inkuru niyo dukora ku rubuga rwa RBA.co.rw, aho perezida w'umutwe w'abadepite Kazarwa Gertrude agiranye ibiganiro na ambasaderi wa Sudani mu Rwanda Kiran Musa Kadafal Musa, bigamije gushimangira umubano w'ubufatanye bw'ibihugu byombi. Baganiriye kandi ku mikoranire y'urwego ihuriweho n'inteko zishinga amategeko, ubufatanye mu burezi, ubucuruzi n'andi mahirwe y'iterambere ibihugu byakungukiranamo binyuze mu mibanire y'abaturage babyo. Mu kiganiro n'itangazamakuru nyuma y'ibiganiro byahuje impande zombi, ambasaderi Khalid Musa Kadlan Musa yashimiye intambwe u Rwanda rumaze gutera mu nzego zitandukanye, yizeza gukomeza guteza imbere umubano n'ubufatanye hagati y'impande zombi. Perezida w'umutwe w'abadepite Gertrude Kazarwa yavuze ko inteko ishinga amategeko ari inkingi ikomeye mu kubaka amahoro arambye, guteza imbere imiyoborere myiza no gusigasira agaciro k'ubufatanye bw'ibihugu. Reka dube dusoje aha ngaha amakuru ari kuvugwa no mu Rwanda. Mu kanya turagaruka n'amakuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda mu karere u Rwanda ruherereyemo. Naho mu makuru ari kuvuga mu mikino nuko ikipe ya Rayon Sports FC ikomeje gahunda yo kwiyubaka mbere y'umwaka w'imikino 2025-2026, aho yamaze gusinyisha myugariro Bayisenge Emery ndetse inongerera amasezerano y'umukinnyi wo hagati
Niyonzima Olivier Sefu. Ibindi kuri inkuru amakuru y'imikino reka tubiyazweho na mugenzi wacu Kebe. Bayisenge Emery wakiniye amakipe atandukanye harimo Gasogi United ndetse n'ikipe y'igihugu Amavubi yasinye amasezerano y'umwaka umwe. Ku rundi ruhande kandi Niyonzima Olivier Sefu wari umasanzwe ari umukinnyi wa Rayon Sports yongerewe amasezerano y'umwaka umwe nawe. Sefu ni umwe mu bakinnyi bazwiho kuyobora umukino hagati mu kibuga by'umwihariko mu guhuza abasatira n'abugarira. Iyi ni intambwe ikomeye yo mu kongera imbaraga z'ikipe ya Rayon Sports igamije gusubira mu rwego rwo hejuru mu marushanwa y'imbere mu gihugu n'ayo hanze yacyo. Mu yandi makuru y'imikino ari kuvugwa aha ngaha mu Rwanda nuko hari impinduka zikomeje kugenda ziba hagati y'amakipe yo mu Rwanda mu gihe itegura umwaka wa shampiyona wa 2025-2026. Igikombe cy'amahoro cyo wenda twagitwara ariko icya shampiyona ntitubibona. Aya ni amwe mu magambo yatangajwe na Kankuza Nkuriza Charles, akaba ari umuyobozi w'ikipe ya Gasogi United azwi ku izina rya KNC. Ibindi twavuga muri aya makuru ni uko ibingibi nyine biri kuvuga ngano ko witwa Andrew Kinyango wakiniye Mukura FC yaje kwitaba Imana. Tuvuga tuti komeza basigaye. Hanyuma amakuru ari kuvuga mu mikino nuko n'ubundi ikipe ya Rayon Sports yongeye kuba yajyanwa mu nkiko. Nyuma tukaza kureba ibyo bivugwaho. Umunyarwanda w'Umunyasenegal Omar Nyingi yagejeje ikirego cye kuri Ferwafa arega ikipe ya Rayon Sports yananiwe kumuha ibyangombwa bimurekura. APR FC yashoye hafi igice cya miliyari ku isoko. Mu gihe isoko ry'igura n'igurisha rero ry'abakinnyi rimaze gusatira umusozo, ikipe ya APR Football Club yongeye kwerekana ko ari ubukombe mu mikino. Turaza kubibona neza muri aya makuru ku byo burambuye. Aha niho dusoreje amakuru twari twabateguriye kuri uyu munsi. Mukomeze muregerwe n'ibiganiro KB250 yabateguriye amakuru yacu. Nakagaruka tubibutsa ko amakuru murakurikira kuri YouTube channel KB250 TV buri munsi, ndetse no kuri page yacu ya Facebook Renzo Kebe, dukurikirana kuri TikTok @KB250 TV. Uramutse kandi ufite byinshi byo kutubwira watwandikira kuri 0788443951. Mukomeze muregerwe n'ibiganiro twabateguriye amakuru nakagaruka. Na amakuru mwateguye kandi mwagezwagaho nangiye Renzo Kebe.